Hai menaza ting coma i awang riame zai namai go Jimmy News man sage hai menaza klum man sa pogai mau soge hai menaza kan gaze video like share zai subscribe to garang ge kyam gaidle kram ke zi kana kum chang na jang kai kana kamai gu man sa Arunachal Pradesh Tirap district civilian komina hang naam je army mene kap mauni dile je Arunachal Pradesh army sources mene sale Mangka po mene sa je aize mina hang na civilian ko je kap je nda mai ki mai ke kap dile je sale azai aize kap bam je cha sa klo Arunachal Pradesh kene kap le je sale zai panai ji je wok pia wangdang Peting kom kai te set zai ramwang wangsu peting kom kai ke chum le je sale zai panai je ka te lu je gi ne wang ne army mene panai je kap le je ka chule zai chi kap lu bachang ge army mene Assam Medical College Dibrugarh ge helicopter army go helicopter ne panai je tele rahange treatment lu rahange langai de le je sale zai army go sources mene sa je ai je hang na civilian ko je kap mau ko le je sale ka gane hana kai ne nang ni je i rangai dai kule kap mau ko mei nu ne kap nei je kap ko mei ka chubje za AMCS superintendent Dr. Prasanta Dihingya ne saja ai je mina hang na civilian ko je kap ge hang ke je ba ge kap to za hang ke je pe pikrang ge kap to le je ka chule za iron ne maka superintendent Dr. Prasanta ne saja pnai je ai Arunachal ko mina hang na civilian ko je kan gya ne ko le je sale zai pnai gu je chuna pnai ba je hazamda za hang ke pi je hazamda suppose jigine government me pnai hang ma gate gaira nangule je superintendent Dr. Prasanta ne sale zai army go sources me ne sa ai je Arunachal ko civilian ko mina hang na ja kap mau bje NACN KYA ma hang ge ngogailu ja kap le je ka chule zai Tirap district go BJP president Kamrang Tesia ne sa je ai je armed force me bau ngau mi mak ja jai chi mi mak ja kap je pnui pe ga ko le je sale zai ai je Arunachal Pradesh go civilian ko mina hang nam je army mina kap ge army mina panai je tele ra ba jai panai go korcha ta wang bla Plana te sagrama te kam gule iza ka chule zai chuna Dibrugarh Medical College ke Assam ge te ke gai bigine panai chuna ka re bigine la petele iza sale zai panai je kap army me pni ne kap ne kap ko mei nu ne nam kya hange ngau gai lu je kap ko mei ka chebe here ki ge bampe kana ne North East Live के इंटरव्यू लू बगे दाम बे नि के चे नंकिंग gai के ले हम लोग मछली में गया था मछली पकड़ने के लिए तो हम लोग आ रहा था वो 20 रास्ते पर रोड पे टोकरी बुक के दाव बुक के हम लोग आ रहा था ना सर तो हम लोग आए तो उन लोग ने हम लोग को जाने दे के हम लोग इतना अपना भाषा से बोल के एकदम हम लोग अच्छा से गया था हाला गुला करके गाना साना गा के सा हम लोग ऐसे आए तो उन लोग ने हम लोग को जाने दो उसके आगे में जाने दे के पीछे से मारा है हम लोग को बंदूक से अंधाधुंध में से बेकार में मारा है उन लोग ने देखो ऐसे लगा है इसके लिए उधर में भी और एक दोस्त को इधर में से लगा है पीछे से मारा है अंधाधुंध में से बेकार में मारा है उन लोग ने हम लोग पब्लिक चलाया तब भी फायरिंग करते रहा उन लोग के पास कोई हथियार बंदूक था हथियार बंदूक हम लोग का लोकल बंदूक तो एक तो शिकार का बंदूक एक तो लड़का का पास में एक था शिकार का तो हम लोग के पास तो टोकरी भी था जो हम लोग मछली डाल के रखता है टोकरी लोग भी था और कुछ अपना भाषा नहीं बोल के ऐसे जंगल में मिला तो टिक क्या होने से तो यहाँ में मिला था हम लोग गोली के निशाने लेकिन हम लोग को जाने दे उन लोग ने पीछे से टिक किया हम लोग को ऐसे बेकार में रोड में वो हाईवे में झुटमुट का मारा है हम लोग को ऐसे जानबूझ के टिक के हम लोग 4 आदमी था हम लोग 2 को नहीं लगा है 2 को लगा है तो तुम लोग चिल्लाया था कि हम लोग सिविलियन हाँ पब्लिक चिल्लाए तब भी नहीं माना है फायरिंग करते रहा फायरिंग उन लोग ने ai ge Arunachal Pradesh ko civilian ko mina hang na ne rang chi cha kai je lamile pni je te tu lo lu je army mine pni chai ne pnai do kap le je sale pnai je public anya public ko le je Arunachal Pradesh ko ne damai be je army me pnai do pnai chai ne kap je bam de le je pnai na ai ge rang ai de le jai pnai ne rang chi cha kai be ge ai ge army me pnai je kap mau ku ma ka kap nei je kap hange rang chi cha kai je lamile public me numai ge ai je civilian me krasa sara hange numai mele zai Russia go news outlet में ने सजा Russia go president
Vladimir Putin ka chibe pe hati pui zai na hadui pia le ja sale pe pum sak I ra hange zai chi run na mag za hati pui du za inring bu gwang get lu za pa hadui pia ra bu ko ka plui pe zai za han zau gai lu za Russia go president Vladimir Putin za pugu hell boost ra hange ne chi hati pui zai na hadui pia le ja ka chule Zai Ukrainian gede Kiev city gene Russia chapai mremete ti bchange Bucha town ka chebe Kiev city taige chai ki paina bambege rahang mramagu ka chai pom kairia pui ki street ke to do dele je Ukrainian gu suite mramne sale zai aize Ukrainian gu civilian me rahange nomgai le je ka chele zai aize photo capture to gai je journalist mramne to gai ko le je ka chele Russia chapai mrame Ukrainian gede Kiev city gene terab soge nalang bate je pnui bata to gai rahange nomgai le je ka chele Za Ukraine Central Poltava ka chebige Russia mna missile kdi dibr me pat ke be bigena missile pok pa za heki kdi dibr me ten sia kam ni za gar impur me bam ir me ki za ten sia ni le za ka chele za ai za Russia go missile kdi bem pat pa be bigena resident zimnar me bam be ki building kdi dibram do ten sia kam ni za zimnam rame chi Ukrainian gde ge bam rame civilian me rame pani lungai lak za lam le za ka chele Zai man sa pau ge pau to ma pala zai na hai manaza comments te ga hange kyam gai dele ai gena na mai go Gemini news man sa loi gai dele nang ni na pi gai zain king gai baby ji gena to dele kan ga je share like comment zai subscribe te ga lo hai manaza klum dele